با افتخار 100 سالگی سازمان عمومی جهانی فوتبال. فیلمی مذکور درباره نخستین مسابقات جام جهان قصه میکند که سال 1930 در پایتخت اوروگوای شهر مونته‌ویدئو برگزار گردید. با قصد دریافت عنوان نخست قهرمان جهان اوید با فوتبال، منتخب‌های 13 کشور مبارزه می‌بردند. در این ارتباط با کدام از آنها بالقوه اولیت میدادند؟ قبل از همه منتخب میزبان مسابقه اوروگوای را نام میبردند. چرا که برای میزبانان معرکه بهترین امکان و داوی انجام دادن خطریک یا فتح سیوم قله فوتبال فراهم می آمد. 6 سال قبل در المپیادای پاریس منتخب اوروگوای با بازی بندیدش نک یک راقبان این مرز و بوم را بلکه کلی قاره اروپا را در حیرت انداختند. در نبرد نهایی قهرمانان المپی آینده با حساب 3-0 شویتساری ها را سرافکنده ساختند. با گزارا گردیدن 4 سال دیگر در بازی‌های تابستانه امستردام، اوروگوایی‌ها عنوان قهرمانی خیش را در بازی نهایی در برابر رقیبان ازلی و آشتی‌ناپذیرشان منتخب آرژانتین حفظ کردند یارستند. این فتح و نصرت بود. فتح و نصرت با حساب 2-1. اوروگوایی‌ها بار دیگر به تخت قهرمانی المپی بر شدند. در آن روزگار مالامال نشاط کل ساکنان مونته‌ویدئو در حلقه تنتنه شب و روز را نمی‌شناختند. همینک سال 1929 اوروگوای حقوقی برگزار کردن نخستین مسابقه جام جهانی فیفا را صاحب گشت. همزمان بنیاد ورزشگاه محتشم سنتناریار را آغاز بخشیدند. با معمار انشاءات مذکور خوان آنتونیو ساکو برای انجام دادن کارهای ساختمانی همگی 8 ماه فرصت دادند و بس. طرح ورزشگاه 3 ماه قبل از مراسم افتتاح مسابقات به دین و سا نمود.
танҳо 6 рӯз баъд аз оғози мусобиқот ба ифтихори 100-солагии истиқлолияти Уругвай варзишгоҳ қобили корбуд шуд. моҳи июни соли 1930 шаҳри Монтевидео ба ҷашнвораи бошукӯҳи футбол омодагӣ мегирад. мардуми сарзамини мизбони маърака саропо ба қаҳрамони олимпии хеш эътимод бастанд. онҳо аз сарвони даста Хосе Насадзи, дарвозабон Энрике Балестерро, Андраде Фернандес, ба истилоҳ масдудаи маҳками маъруфи маркази майдон, гестидо муқаллаб ба соҳири сиёҳ, Хосе Леандро Андраде ба гоҳи оварду ҳамла барои рақиб як даҳшату аҷал Хектор Скарроне, Пабло Дорадо, Педро Сеа, Сантос Ириарте ва Хектор Кастро дилпуранд. 3 июни соли 1930 набарди ниҳоӣ мунтахабҳои Уругваю Аргентинаро ҳамчун ҳамовард лобалои ҳам овард. дар маҳзари издиҳоми 90 000 мухлис футболбозон дар майдони номҷӯӣ таскираи таърихии футболро рақам мезаданд. дақиқаи 12 бозӣ як зарбаи ба зарбаи дарвозашикани Дорадо уругвайҳоро бартарӣ медиҳад. аммо то нафасҳои ахири пайти якуми рақобат таносуб дар ин дидор як барду ба суди меҳмонон аст. ҳаққи муаллифии голи дуюми аргентиниҳоро Гильермо Стабили ба номи худ муҳр кард. ин голи ҳаштуми ӯ буд дар ин мусобиқаи фароҷаҳонӣ. дар қисми дуюм футболкорони мунтахаби мизбон ҳама ҳунару тавони хешро баъди баробар кардани ҳисоб ба харҷ доданд. гол ба саодату кушоиши кори мухлисони сершумори мунтахаби мизбон Сеа зарбаи ҳадафманд анҷом дод. тубравоӣ ин бувад шигирди шеваи шикасти ҳамлаи рақибон аз сӯи Андраде ва зарбаи аълои Ириарте мунтахаби Уругвайро дар ин дидор афзалият медиҳад.
қасди ҳифзи бартарии андаки худ дови дифоъро пеш мегиранд, аммо дар ин равишу равия шеваи ҳамларо ба низ ба дасти фаромӯшӣ намесупоранд. дар дақиқаи ахири майдондорӣ ба Кастро муяссар меояд то бори дигар бо зарбаи сар дарвозаи рақибонро рахна сохта пирӯзии уругвайҳоро бо таносуби 4-2 рақам зад. ин пирӯзии ҷодувона тӯҳфаи бебаҳое буд ба ҳар як шаҳрвандони кишвар, ки дар он наҳду овон 2 миллионро ташкил медод. чаро ки мунтахаби меҳаншон барои аввалин бор дар таърих унвони қаҳрамони ҷаҳонро ба номи худ ихтисос доданд.